Reka mbasuhuze mbifuriza kugira umugoroba mwiza kuri mwese mwahisemo kurikira Man TV ngeni sale hasa nk'ibisanzwe muri uyu mwanya tuje kurebera hamwe byinshi byiriwe bivugwa byinshi bigezweho ariko by'umwihariko n'ubundi amakuru agezweho ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati muti rero n'iki kigezweho kuri ubu ngubu rero Amerika igiye kuba yasubira mu biganiro muri Pakistan kuganira na Iran mu gihe Trump we akomeje gutera ubwoba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko intumwa za Amerika ziyobowe na Vice Perezida J.D. Vance zongera gusubira muri Pakistan kuganira na Iran ku bibazo by'intambara n'umutekano mu karere ka Strait of Hormuz. Ariko kugeza ubu Iran ntiratangaza ku mugaragaro niba izitabira ibyo biganiro. Rero intumwa za Amerika zizagira Islmbad muri Pakistan ku wa mbere nimugoroba. Amerika ivuga ko iri gutanga amasezerano meza kandi yumvikana ariko kandi Trump we yavuze ko niba Iran itabyemera Amerika izatera ibikorwa remezo byose bya Iran. Yagize ati niba temera ibyo Amerika niba tabyemera Amerika izasenya ingomero z'amashanyarazi zose n'ibiraro byose muri Iran. Yanavuze ko ibiganiro nibinanirana Amerika izahagarika kugirira Iran imbabazi. Murabizi mu minsi yashize mbere yuko n'ubundi agahenge gatangira ibi bitero Donald Trump yari yatangaje ko Amerika igomba kugaba ibitero ku nyungu zose za leta ya Iran ku ngomero z'amashanyarazi ibikorwa nyine byose remezo ibikorwa bitanga amazi n'ibindi nyine byinshi bigiye bitandukanye ariko bifitiye n'ubundi igihugu akamaro. Gusa Iran yo cyahise gikurikiyeho nta kindi uretse gufata abaturage bose cyangwa se abemera kwitangira igihugu cyabo cya Iran bakagenda bakakikiza ibyo bikorwa remezo. N'ubundi Amerika yaza kurasa kuri ibyo bikorwa remezo igasanga huzuye abaturage benshi ba Iran. Iki gihe byananiwe Amerika yananiwe kurasa kuri ibi bikorwa remezo ariko nyine wari wo munsi nyirizina wo kuba barasaho. Rero kuri iyi nshuro Perezida Donald Trump yongeye kuvuga ko Iran niramuka itemeye ibyo bazaganira n'ubundi islmbad muri Pakistan Amerika izongera kurasa izahita noneho irasa ku bikorwa remezo n'ubundi bya Iran kandi ko nta n'imbabazi n'izina nkeya Amerika izongera kugira Iran. Rero kugeza ubu ngubu Amerika niremeza niba izitabira ibiganiro. Nyuma y'amasaha arenga 3 Trump atangaje ibyo nta muyobozi wa Iran wabyemeza cyangwa ngo abyange. Ibinyamakuru bifitanye isano n'ingabo za Iran byatangaje ko Iran ivuga ko itazajya mu biganiro igihe cyose Amerika igifunze ibyambu byayo kandi ngo ntirafata icyemezo cya nyuma. Ibi bigaragaza ko umwuka utari mwiza hagati y'impande zombi. Niba mubyibuka rero mu gitondo nababwiye ko perezida wa Iran yaje akavuga ko nyine barimo baraganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ibanga ariko kuri ubu ngubu Iran agakangisho konyine ifite ni ugufunga Strait of Hormuz kandi irimo irabwira Amerika ko nta kintu n'iki na kimwe nta serivisi n'imwe izayemera kuyikorera mu gihe ubundi Amerika igikomeje gufunga uyu muhora wa Hormuz. Muri make dore uko ibiganiro byagiye bikurikirana kuva mu ntangiriro z'iyi ntambara ku itariki ya 28 Gashyantare n'ubundi uyu mwaka Amerika na Israel bateye Iran nyuma y'uko ibiganiro bihagaritswe kuri 2 z'ukwa za Werurwe. Ubwo ni ukwa gatatu Iran yavuze ko izafunga Strait of Hormuz ku muntu wese ushaka kuyinyuramo. Kuwa gatandatu Werurwe Trump yavuze ko nta masezerano azabaho mu gihe Iran itishyize mu maboko ya Amerika kuri 21. Nyine izi zose ndimo ndababwira ni timeline uko nyine ibintu byagiye bigenda nyirizina ingingo z'ingenzi nyirizina nyine zagiye ziranga iyi ntambara. Rero kuwa 21 Werurwe Trump yashyizeho igihe ntarengwa avuga ko azatera ibikorwa by'ingufu za Iran
Iran. Ibi nibyo navugaga. Rero kuwa karindwi Mutarama Pakistan itangaza agahenge k'ibyumweru bibiri hagati ya Amerika na Iran. 11 na 12 mu mata abayobozi bakuru b'impande zombi bahuriye muri Pakistan amasaha 21 yose ariko ntibagera ku masezerano. Kuwa 12 rero Amerika yari yatangaje nibwo yatangaje gufunga ibyambu bya Iran naval blockade. Kuwa 17 mata Iran iyo itangaza ko akomeza gufungwa mu gihe cy'agahenge, ko umuyoboro wa Hormuz uzafungurwa mu gihe cy'agahenge. Ariko kwa 18 mata Iran yongera kwisubira, yongera gufunga Strait of Hormuz. Amato abiri atangizwaho ibisasu. Nyine igihe Iran n'ubundi yafungaga Hormuz, iki gihe amato abiri harimo n'ay'Ubuhinde yahise agabwaho ibitero. Rero kuri uyu munsi Trump yatangaje ko intumwa za Amerika zizongera gusubira muri Pakistan. Rero ikibazo gikomeye na magingo aya ngaya ni Strait of Hormuz igifunze. Strait of Hormuz ni inzira y'ingenzi cyane, mpora mbivuga buri munsi, dore ko inyuraho 20% by'amavuta ya peteroli ku isi. Ubusanzwe amavuta agera ku 140, amato agera ku 140 ayinyuramo buri munsi. Ariko ubu Iran yongeye kuyifunga, amato hafi ya yose arahagaze, nta bwato n'ubu na bukeya burimo burayinyuramo. Iran kandi ivuga ko n'ubundi izakomeza kuyifunga igihe cyose Amerika igifunze ibyambu byayo. Rero Iran inavuga ko itazanajya no muri ibi biganiro, ariko ayo ni amakuru y'ibanga arimo aragenda avugwa. Iran ivuga ko itazajya muri ibi biganiro mu gihe n'ubundi iyi Amerika igikomeje kufunga ibi byambu byose bya Iran. Iki kibazo nuko Amerika yafunze ibyambu bya Iran. Amerika yafunze ibyambu bya Iran igamije kubuza Iran ubucuruzi. Iran ivuga ko ibi binyuranyije n'amasezerano y'agahenge kandi ko ari icyaha cy'intambara. Trump ashobora kuba ari gutera ubwoba bushobora kuba icyaha cy'intambara. Trump yavuze ko ashobora gusenya inganda z'amashanyarazi, gusenya ibiraro bya Iran. Abahanga mu mategeko mpuzamahanga bavuga ko gutera ibikorwa bifasha abasivile bishobora kuba ari icyaha cy'intambara. Uwigeze kuyobora ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga ICC yavuze ko gutera ibikorwa nk'amashanyarazi bishobora kubangamira abaturage cyane bikaba icyaha cy'intambara. Ariko ubuyobozi bwa Amerika bwo buvuga ko ingabo za Amerika zikora zizabikora n'ubundi zubahiriza amategeko. Trump azakomeza ibikorwa bye kugeza igihe n'ubundi ashakiye. Gusa ku rundi ruhande hari amakimbirane ku bwato bwarashwe. Mu gihe rero bimeze bite? Trump yavuze ko Iran yarashe amato y'Abafaransa n'Abongereza, ariko Ubwongereza bwatangaje ko nta bwato bwabo bwahuye n'igitero, mu gihe Ubuhinde bwo bwemeje ko amato abiri yabo yarashwewe. Rero muri Islamabad muri Pakistan, Islamabad irimo iritegura kwakira abashyitsi. Abo bashyitsi n'ubundi n'abati nabaje kuganira n'ubundi muri Iran. Rero muri Pakistan umujyi wa Islamabad umeze ute? Kuri ubu mu murwa mukuru wa Pakistan Islamabad, imihanda imwe n'imwe yafunzwe, abasirikare n'abapolisi benshi bari mu muhanda, amashuri amwe yimuriwe kuri interinete, abashyitsi bari muri hoteli zabereyemo ibiganiro basabwe kuhava. Rero ibi byose bigamije kwitegura ibiganiro bikomeye hagati ya Amerika na Iran. Ikindi kibazo gikomeye rero ni interinete muri Iran. Iyi niyo nkuru ubundi rashakaga kubabwiraho kugeza magingo aya ngaya. Muti rero ibi byo bimeze bite? Kuri ubu Iran yamaze gufunga interinete igihe kinini, dore ko hashize iminsi 51 interinete y'abanya-Iran ifunze. Abigisha muri kaminuza nibo bagiye kongera kuyihabwa. Kugeza ubu abantu bake cyane nibo bafite interinete, abenshi mu baturage ntibayifite.
rero icyatumye ibiganiro byaheruka binanirana kuri ubu, icyatumye uko ibiganiro by'ubushize binanirana nuko Amerika yavuze ko Iran yanze kwemera ko ibyo bayisabaga. Iran yavuze ko itizera Amerika ibintu bitumvikanyweho cyane. Ni nyine ni iranium n'ubundi ikungahaye muri Iran. Ikindi ni ukongera gufungura Strait of Hormuz, Iran kureka gutera inkunga imitwe nka Hezbollah na Hamas. Ibi byose nibyo nyine byagiye nibyo byananiranye mu biganiro byahashize. Ariko gusa ku rundi ruhande abasesenguzi bo bavuga ko ubu hari ugufungana ku mpande zombi. Iran yafunze Strait of Hormuz, Amerika yo nayo ifunga ibyambu bya Iran. Ibi bituma ubucuruzi bwo ku nyanja n'ubundi bugabanuka cyane. Ibiciro bya peteroli bishobora kongera kuba byazamuka. Nubwo ibintu rero bikomeye, hari ibiganiro bishya biteganyijwe muri Pakistan. Abahuza bakomeje guhana ubutumwa hagati y'impande zombi, ariko nta cyemezo kirafatwa niba Iran izitabira. Nuko rwose ibintu bimeze n'ayo makuru yaragezweho. Ubwo rero reka tuze kureba niba Iran iri butangaze ko nayo izitabira ibi biganiro muri Pakistan. Nge Disali Asadi, gusa niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka kora subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bigenda abikugeraho buri kanya. Icyo nabambabwiye nuko mu minsi iri imbere rwose izi nkuru hari undi muyoboro mugiye kujya muzikurikiraho, ariko noneho uyu nguyu ugasigaraho inkuru nyazo, inkuru original, pani ibi bintu by'abafoto bugenda mubona, oya, inkuru original. Ubwo rero gukora subscribe kuri iyi chaîne nta gihombo kirimo. Nge Disali Asadi, iyi ni Man TV, kora subscribe duhure ubutaha.